Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moje video. U današnjem videu ljudi skačemo u fontanu. Znači bože! Skačemo ljudi u fontanu, znači na prošlom videu sa Renatom na Rujevici ste izgrnuli baš jako, hvala vam puno na podršci i naravno hvala Renato gleda ovaj video. Tako da ljudi, da ne duljim priče, sad ćemo naći nešto, sad smo u dućanu, naći ćemo nešto da uzmemo za napuhavanje, nešto da u fontanu mogu malo, znači da se vi raščilam kuži. Tako da ono, aj vidimo se, pozdrav! Ljudi, sad smo tu, razmišljamo da li uzmemo ovaj tu kao neki novac ili da uzmemo, na primjer, ovu pušku. Razimo, uzmemo ovu jedno malo ljude, ovo što i, znači bože, može se biti. Evo, ova je 10 eura ljudi, ova je 8. Možemo tuljana uzeti, seri. Ja mislim ćemo i pušku. Koliko je puška? Šta man? Ljudi idemo, ući ćemo, znači pušku da malo, ićemo malo u fontanu, malo ćemo gađati ljude po ulici i šprit. A evo. Ok ljudi, sad smo stigli malo tu na placu, pijacu, kako god hoćete to reći. Ali evo, mamu ne radi. Ne znam zašto, ali ne radi. Subota je 1 popodne, ali ja sam mislio će raditi do 2-3 nešto kupimo pametno, ali eto, sad ćemo. Ništa, mi ćemo sad ljudi uputiti malo prema fontani i mi se vidimo. Pozdrav! Ništa ljudi, mi sad u kafić malo sjeli, pošto pijaca ne radi jebe, jer stećemo, mi sjeli u kafić. Grupa turista, a tamo je fontana, tako da morat ćemo čekat malo, pa eto, čisto da znači. Drugi ljudi. A ne. Ok ljudi, sad smo stigli kod fontane, otišli turisti malo se slikaju tamo iza. Ćemo staviti, znači ćemo prskati ljude poslije malo po gradu vamo tamo, a mi idemo u fontanu. Ne mogu skočiti. Nešto ne mogu tu ni na nogi, ništa. Znači tu vidite vi koliko je priti, dođite. Evo obrazak. Pa ovo je... Sve može. Vidi sad kleko. Ok, evo i sad ću i glavu, gledaj sad. Puno sve. Ljudi me gledaju, znači, svi me gledaju koliko mi je. Sad ćemo spuskati. Koga mrazim? Možeš ti ove golube nekako? Ok ljudi, sad su malo bili u fontani. Nisam skočio po prvi put koje, ali biti sad sam mokar, znači moram negdje usušiti majicu i gledam. Sad ću ući u McDonald's, ljudi mokar, i naručit ću hranu i ići usušiti majicu, znači u WC. Znači bože, ajmo! Ne znam šta naručujete ako ne možete čekati.
Zato znate koja je šifra? Ok ljudi, sad smo malo sili u nek uzemo za jesti, još uvijek sam mokra, nema veze. Znači šta smo uzeli, samo napravimo mali unboxing i onda ljudi ide najjači dio. Našli smo drugu fontanu i tamo ćemo zapravo iskočiti i šturnabus i to je to macu. Znači uzeo sam jedan cheese, on free jedan, još jedan free. Stavio još jedan free. Hamburger i cheeseburger. 1, 2, 3, znači ljudi, 2 cheeseburgera, 2 hamburgera i 4 frija, jedan je tu da ga ne vadimo sad. Znači ljudi, mi ćemo pojesti i vidimo se po fontani. Ne možemo ovdje skočiti opet u nekakva plitka, znači ova mi je do ovdje ovdje fontana. Možemo na nogice malo ovako brčkati i krunku bus, znači bože. Ajde sad ćemo brčkati. Ok ljudi, sad smo upravo kupili pištolj na vodu, pošto smo onaj tamo, onu pušku na vodu smo zaboravili u Meku. Znači kriv je kamerman. Kamerman kriv, nije ja, ne. Znači ljudi, uzeli smo ovaj pištolj na vodu, sad ćemo ga isprobati, ićemo tamo one semaše, tamo iz naše škole bivše. Taj je ovo mama! I malo ih gađati, tako ljude, malo šprintat vamo tamo i vidimo se. Pozdrav! Idemo tamo specijalaca neki. A Matija... Se to pruži malo, a? Johnny, malo, aj ti malo, a? Idemo. Piki! Ovo nisam dugo. Ovo je moj. Se to hladno. Ja sam mu dao pare. Vidi kad se onda ispuno kod cura. Čekaj. Dao sam pare. Šta? Dao sam pare. Jo, mam. Ljudi, sad ćemo spopiti gore tamo na krug. Ljudi, iz kafića ćemo prskati. I onda šturbu razim. Ti bože. I ljudi, mi ćemo njih, sad ko što sam pokazao dole, mi ćemo njih prskati. Znači, oni nećemo. Još jednom ljudi moramo bježati. Ne seri. Ljudi, bacio sam opet, mama, stari ovo! Ljudi, znači, upravo mi je prijatelj koji, znači, kao što ste vidjeli dole kameru, lik mi je poslao ovako, skužila vas, rekla još jednom i da ste mrtvi, aj sad druge ljude nastaviti. Znači, sad ćemo neke druge ljude, a sad ćemo kameru imati dole i sa druge strane da vi vidite ljude reakcije i od kodne strane, ali da ne vide mene, tako da, mi se vidimo na drugoj strani. Moramo sad promijeniti ljude, jer nas je ona skužila kao što smo rekli, ali nisam promijenio kut ove kamere, pošto loše se vidi zapravo, mislim da će dobro vidjeti, ali najvez. U biti, ajmo mi na drugi ljude.
Lijepo da ima do tu, a mislim da se to možda njoj, možda... Ok ljudi, sada smo kod prozora, kod neke babe. Pija na telefon. Priča na telefon. I sad ljudi, daći mi pištolj. Imamo još malo vode, to ćemo potrošiti. I onda ćao, gotovo ljudi, to može. Tako da idemo, znači dođite da vidite prvi prozor. Tamo je prozor. I to je to ljudi od ovog videa, znači... I ljudi, to je to od ovog videa. Ja sam da ste vi uživali. Kao prvo hvala vam puno na podršci na videu sa Renatom Hercegom. Ovaj video s fontanom, ja se nadam da će izgrmit. I naravno ljudi, zahvaljujem se na ovom najviše. I bacite like, share, sub. I mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!